Gotovo je. A jedu, naši ove još vam jedu. Nema, popesna ruž, to je Sanada, gde je jedan baci osmijeh? U ovom pravcu. Ja snimam. Tu je ono za aparat. Sve. To je samo za moju publiku. Dalje. Ne, izdaleć ću. Zato spremni, vas. Gospod je došao, ja sam natrag sliku. Došao frajer iz Francuski, on je predstavnik i dođe samo ja došao da stavim moć. Svika ga stoji nikad drugačiji, opet frajer dođe, samo otmisi ga dođe. Ključan! Jedan ti kup otmisi, ti prst Snima, ajde bajem. Izmeni se o tom potom. Ajde ba, ti općine, opet će se spojiti. Da vas spoznam. Onda ovo do njega. Hame, tamo. Super vama vrati kameru, vama svi. Kako trepćemo treba da Ja sam sve. Nemoj, ne djade mlade cure da snimaš, jebem ti kugu za majčku. Snimaj. Ajmo ono veselite se ko. Alo, Valku ti, samo na seri Valku ti. Salko jebote. Ovo je moj komšin. Evo ovo je. Vlasenička omladina. Netko, šta gledaj malo. Ovo se treba snimiti, rane, nemoj. Sačkaj se. Što lažeš? Isto tamo djeca što je snimaš, nisi našla. A znam. Sačkaj bona jebote. Dej, alo, nemoj me mrdat jebote. Bravo! Amo u rijetkim trenucima. Nije Lanuć nešto zove ono. Vali što su. Volije. Izvolite sad izjasniti. Ovo ste 3 lutka iz kukuruza. Ništa ja nemam što ti izjavim, samo vam fali ruškinje. Evo, ja krenu palivam ruškinje. Onda ćeš ovu... Ja ću, nema žene. Ja samo jedno da kažem da je ovo predivno. Onaj koji je organizovao ovo sve pohvale. Da treba malo još bolje organizovati, da idemo u Vlasnicu, da skupimo malo donatura, da se okreći ovdje janjadi, da se organizuje prijevoz. Koji uvo može biti, evo. I ništa više da se malo dođe i oni penzioneri, invalidi, oni koji nemaju, da ovdje sa nama budu isto kao da imaju koliko i mi imamo. Eto, toliko, ovo mi je drago, još jedne velike čestitke svima koji su organizovali ovo, hvala na pozivu, oduševnicu. Hvala i vama na odzivu. Izvolite, gospodine. Može se pridružujem gospodina Arhaza na njegovoj diskusiji. Dosta je dženaza bila i kakvi tragični ispraća. Ovo je jedan od prvih skupova koji su radosni, koji ljudi se nisu možda niz godina viđali, malo te ne i zaboravili, pogotovo mlada pokolenja koja su rasla, pa se ta djeca i zaboravljaju, ne znaju se ko je čiji, šta je, kakav je. Želim da napomenem, odnosno organizatora, da pohvalim sve najbolje komplimente za organizaciju, odnosno ujedno da im pohvalim da ne ostanu na ovome, čak što više da se prošire i da bude ljepši još ideja, širi, kvalitetniji, što rekao malo prije govornik, i u Vlasnicu našu uđemo, da se fino osjećamo kod kuće.
sve najljepši. Hvala lijepo. Bolje ja tu radi naj. Nemoj mi najlak sad kulture. Molim te. Da ovaj 10. avgust postane tradicija za ubuduće. To je moj predlog. Organizator je sigurno koji su ovo sve pripremili, svaka vam čast kad ste sjetili. Hoćete se pred kamerom slabo smela. Čekaj, ovako, cugni prvo malo. Nemam šta da cugnem, ja mogu samo reći jednu. Riječi bi pokvarile sve. Nemam šta da reknem. Sve je ovo tako fenomenalno, lijepo, dobro organizovano. Nadam se sljedeće godine par puta više Vlasinčana da bude nek što je sad. Nemoj tako cura. Prema tome nemam riječ. Od mene je dosta. Hajmo ga. Joj, kako sam se uvukao. Naroda malo, ali nadam se dogodine ako Bog da nas bude za 10. avgust, ali u Vlasenci više. Ili na Piskavicama drumu, ili na jezeru. Nemoj na drumi Piskavica. Jezeru, Piskavica. Gdje je prije bio Teferić, 2. maja. Nema problema ako ste spremni. 1. maja. To je bilo malo bolje. Pune. Muška voda nije nam još potrebna. A dobro, možda neko mi treba. Jo, išlo 2 puta. Jesi nalio kanistru? Pune, hajde pregovori se. Ti meni daj 2 deca imena. Daj 2 deca imena. Bolja je vrelova glava nek muška voda. Ma jebi ga, mene zajebaše, kaže idi, ja oni vole puno da piju. Jebote, ja sam premukao kada sam cijelu noć pjevao sinoć. Jesi ti čuo jednu da ja sinoć zapjevam? Ne bi trebalo vjerovati. Mi zajedno smo bili. Dobro, lijepo, imali neki prijedlog. Prijedlog smo kasnije, dogodine u Vlasencu. U redu je i to. Moglo i ove godine, ali eto, ovo je test. Dogodine ćemo vidjeti. Treba testirati Vlasinčane prvo. Ne treba i treba. Može u Vlasincu. Pa ja jučer je bio, brate, evo mene i ovdje stigli. Čitam dan. Evo ga. Radili, obnavljamo. Obnova. Malo mi snimi, dakle snimi dole one žene. Lale! Evo načelnika, manek. Evo načelnika. Malo hoćemo na kameru da zabilježimo sve ovo. Između ostalih. Dakle, da se nas pokažu, da se ovog tipa recimo i predlozi neki. Pa ćemo se sabrati poslije vidjeti. Ale sa loptom, prvi čovjek koji je loptu donio Vlasincu. Evo, onda će dati. Evo, Kaži nešto za dnevnicu. nema problema, ja govorim na vas. Ali eto, vidi, imaš neki prijedlog, recimo, nešto. Ajde, da nisam na pripremu. Sabra će dati intervju. Sabra će dati intervju. Odjer ti sve krevam, reci, odjer sve krevam. Pa popiješ kiselu. Gori si nek sve krva, evo. Šta sam ja rekao? Šta si rekao, što ćeš to tu sabri? Daj intervju. A, tu. Hajde. Ne, hajde, reci nešto. Ajde, ima reći.